October ni somni pali sang ni somni panga ania Lai Autonomous District Council Sarkar chuan Kaladan Multimodal Transit Transport Project kong puisialin ati chiat nia in soi ram nei tu mi za somthum le pariat te ram pasu tunkar ni lai ni khan akan sel Senior Revenue and Settlement Officers LADC in Rampas Kansel na ati chua Special Judge Prevention of Corruption in Thutluk na Asiam Bozuya KMMTTP Rampas nei tu mi za somthum le pariat te ram chu Kansel ani thu zialan ani kum tam tak chung Longklai District Land Owners Association chuan Kaladan Multimodal Transit Transport Project kong puisialin an ram ati chia nia soin zang na dom na pek an lo ngiat to a voi tam tak helai kong lai pon na thok tu te an lo dang to Longklai District Land Owners Association President Puti Zatlunga chuan an ram pas kan se lani chungchanga ram nei tu intel khom Longklai District Land Owners Association chuan malak zui dan tur ngai tua in mu khom thuan tum thua sei Kaladan Multimodal Transit Transport Project kong pui hi Longklai atanga Myanmar ram po a sial ni in Longklai atanga zo chachua kilometer somriat le pasari chu trangkai takahman ani toa Myanmar ram chunga kong pui sial na hi tho chun zom mek ani